Biya kamal ka Nor Online TV channel to kon ke news ke information mi be kon ga jan gwasame information about linga manan shala rewi ka so Sudan kwel sol ke ma yadit ke ken kortani payoti misha kwen shala do president sol ke ma yadit shakwar ti dire long shako wodre kuma ka ke jan tok tianga me kan kwar be kon shur ken be kon ko lingo ne to wan gwasame shina ga ja long ke degree nana shala ko shakwar dire long shako wire kuma ka President Salva Kiir, Shalado Nena, Janicha Chief of Defense Forces, General Santino Dengwall, Jaja Watch. Chagwade, Wache Watch, Kacha Jaka Under Secretary of Veteran Affairs in the Defense Minister, Chewur Shala attack Santino Majak, Jaja Wotin, Chagwade, Chekuro Kam Gwa attack Santino Majak, Chaja Woke, Chief Defense Force, and General Santino Dengame, Dengwall, Jajananka under Secretary of Veteran Affairs. Kajan Defense Force ba. Chaja la gwa wudu mishala attack Santino Majak. No more agenda na pai tu kontema. Anyo kir charadian che nyok wajba ka South Sudan, la South Sudan Inspector General Ramdala General Dung Police wudu shalka General Atem Marol Biar wache jo wuj. Kacha gwar che kam wudu dian mishalka Abraham Peter Manyuat. Chane to chakalas gwas nikian. Anyok bo nin ka jan rewi ka South Sudan bo Governor Dung Bang of South Sudan Dr. James Alish Garang wacha ja wujbo kwar ni salpa ke ma yadit ke jan wala ka cha gwar cha kamra la boss Governor Johnny Ohisa jaram nana cha lat gwada and President Salva Kiir Mayardit wude shal ke South Sudan Inspector General of Police General Atem Marol Biar she woje lo she bete gwade anymore ke cha long cha gwade ye kamrada dien ka do bana shalat ke je ki shalel gwade magaje nyo President Kiir Bone shiram dan let ka bang of South Sudan cha gwade wo ki cha gwade te ku nada dien ka chi pone President Kiir Bone cha General Abraham Manyuat cha ja kwany alo jaram dana la General Dung South Sudan Police Service ke jen gwasmeni ka chi pone Salva Kiir Mayardit bo jaram dan la Chief Defense Minister ke Chief of Defense Force cha jo wojba cha gwada cha kamun mishal ka Dr. Paul Nang Majok kenten konten pa lar ke jen tuk tianga me cha kware kone de ten walte ngat ken go don ka kwar dit cha ga woch cha roje mo cha ja kwen media ndi ala content de ka so sudan ke jen tuk tianga me mitem lo le rode ki mitem shro ger bana jalin ka kor gwasen be en bi atemal bye bye